Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura 62 okwendeza Sayuni okujunwa n'okuba omushana gw'ensi yoona. Ahabwa Sayuni tinduhunama, ahabwa Yerusalemu tinduhumura, okwisi okw'okuhikirira kwayo kurishohora nk'okumurinkana, n'okujunwa kwayo kukaba nk'etabaza erikwaka. Amahanga garyareba okuhikirira kwawe, n'abagabe boona barebe ekitiinisa kyawe. Haza obwo ryayetwa izina risya ery'akanwa ka Mukama karikweta. Kandi oryabe ekirunga kirungi omu ngaro za Mukama, n'eihunde ry'obugabe omu ngaro za Ruhanga wawe. Torigaruka kwetwa owasigirweho, n'ensi yawe terigaruka kwetwa amatongo. Kureka ryayetwa enkundwakazi, n'ensi yawe yetwe oshwirwe, ahabw'okuba Mukama akushemererirwe, kandi ensi yawe eryashwerwa. Ahakuba nk'oku omusigazi ashwera omwishiki, niko batabani bawe barikushwera, kandi nk'oku kishwera ashemererwa kishwerwa, niko Ruhanga wawe arikushemererwa. Iwe Yerusalemu ntiira abarinzi aha ngo zawe z'amabaare, tibarihunama nyomushana na nyekiro. Imwe abijusya Mukama mutahumura, kandi mutamureka akahumura okwisi obwo arahamya Yerusalemu, akagihindura ekyokuhimbisibwa omu nsi. Mukama arahiira omukono gwe gwa buryo, kandi omukono gwe gw'amaani naagira ati, buzimazima tindigaruka kuha abazigu bawe engano zawe kuba ebyokurya byabo, kandi abanyamahanga tibarigaruka kunywa vinyo yawe ei wafeeriire kubi. Kureka abarizisharuura nibo barizirya, bakahimbisa Mukama, kandi abaricwa emizabibu yawe nibo bariginywera omu bikaari by'omwanya gwangye ogurikwera. Murabe omu marembo mugarabemu, mubonereze abantu omuhanda, mutinde omuhanda rugendwa, mugutinde, mwihemu amabaare, mwimukize abantu orurango. Reba, Mukama arangire okuhika aha muheru gw'ensi, naagira ati, mugambire Sayuni muti, reba, okujunwa kwawe nikwija. Reba, Mukama naija aine ebihembo n'enzimurirano y'omwebembiire, kandi baryayetwa abantu abarikwera, abacungwirwe Mukama, niwe ryayetwa oshwirwe, orurembo rutasigirweho.